Okay, mayong adlaw sa tanan. Again, this is El Maestro. Class in my channel. Thank you. Welcome to my channel. And thank you for supporting. Thank you for watching. And unta nakahatag ko always og gamay kalandag no. With regards sa inyong mathematics na mga problems. Okay? So this time we will have arithmetic series. Okay? This is still in continuation with arithmetic sequence. Again, kung first time ninyo nakaabot aning arithmetic series, I suggest tanawa sa ninyo itong mga subtopic ani ng mga arithmetic means, arithmetic sequence, okay? Para mas masabta na itong buo kaning arithmetic series. Okay? So let's continue. So arithmetic series. An arithmetic series is the sum of terms of an arithmetic sequence. Again, sabi niya kung wala ta kay arithmetic sequence, dili ta makasabot ani. So meaning ang sum daw sa tanang terms nga naa sa atong sequence, di ba? Sa mga videos nato sa arithmetic sequence na yung mga terms, no? 5 ka terms, 3 ka terms. So all those terms pag i-add nimo, that is that arithmetic series. Isam lang na nimo tanan. Okay? So this formula will be used. Okay? S sub n is equal to n over 2 a sub 1, the first term, plus a sub n. Okay? So normally a sub n, kung ikapila nga term, ha, remember n. Let's say for example, 5 ka term. So ang imong a sub n is ikong 5th term. Okay, normally last term ni siya, okay, ang a sub n. Ang n po, syempre, kung pila ka terms. Okay? Again, S sub n is the sum of terms. Okay, sum. So kasi class, let's say for example, natay 100 ka terms. Then ipa-add sa mo na tanan, okay? Medyo mahirap. Then a sub 1 is the first term, we all know that. A sub n is the last term, or kung unsa tong term ang gipapangita. Okay? Kasi what if ang last term is 7 ka terms. Okay? So meaning ang last term nimo is 7. Pero ang ipapangita sa imo nga is ang 5th lang. Okay? Na yung mga cases na yan. Okay? So, n is the number of terms. Mao na yung nako. Kung unsa nga term ang ipapangita. So, mo nang n nimo. We also have another formula for the arithmetic series. So, S sub n is equal to n over 2, 2 close and open brackets, 2 times a sub 1 plus n minus 1 times d. Okay? So we all know that S sub n is equal to sum of terms. A sub 1 is the first term, n is the number of terms, and d is the common difference. So natay do ka formula class. So magdepende na ni kung unsa ang mga given. Okay? So kung unsa ang given na mo fit sa atong formula, mao na atong gamiton. Okay, let's say for example class, what is the sum of the first 10 terms of the sequence 14, 19, 24, again ay dot, okay, ellipsis, meaning continuous, hantod sa ika-10th term. So, papangitaon sa tuwa. Kung manu-manuhon na to class, let's say for example, since napulo lamang ka terms, atong manu-manuhon. Okay, so gipapangitang napulo ka terms, or yes, 10 ka buo. So, unsang given? Atay, first term as 14. Again, common difference, i-subtract na to ang 19 minus 14, that is 5. So, natay d is equal to 5. Then, ipang-add na to na, okay, mano-mano sa ta, kung ipang-add na to ng common difference, we will have this. Okay? So, nakuha na itong napulo ka terms. Okay? So, kung isolve na nato, okay, S sub 10, kasi 10 ka terms, ipang-add na to ng tanan. Ngan mga terms sa atong sequence. And you will have 365. Again, sama sa inyo na ako ganina class. What if papangitaon tag 100 ka terms? Don't tell me 100 kabog terms atong i-add.
medyo basig musipyat patag-add na, di ba? So diha na mosulod ang atong formula. Okay? So mo nang purpose nga ng formula if dagko na kayo or daghan na kayong terms ang gipa-add sa tuwa. Okay, let's use the formula. Okay. So natay duha ka formula class, tanaw nato asa mo fit. So evaluate nato na isa-isa unsa mga given. Okay? So since ika-10th term or napulo man ka terms, so meaning ang n nato is 10. Meaning napulo ka terms. So we have to solve for the series, the arithmetic series na 10 terms. So asa sa duha ang atong gamiton nga formula? Again, sama sa ingon ako, i-evaluate na to ha. So first, natay a sub 1. Unsa nga formula ang na a sub 1? O, pareho. So pwede. Next, unahon na tong n. O, pareho. Actually, ang ikaduha nga formula, na duha ka n. So pwede na to magamit gyapon ng duha. But the problem here is kani class D because kaning ikaduha lang na formula ang naay D. Okay? So in this case, gamito nato ang ikaduha nga formula. Okay, so gamito natin ikaduha nga formula. So, you substitute the values or the given values. Okay, kana sila. Ipang-substitute nato sa atong formula. Okay. So, S sub n is S10. N over 2, n is 10. So, that is 10 over 2. And kanang naa sa atong brackets, 2 times 14 because a sub 1 is 14, then n minus 1, 10 minus 1 kay n is 10 and d is equal to 5. So, hinahinayon nato, 10 minus 1 is equal to, or 10 minus 1 is 9. So, mahimo na lang siyang 9 times 5, then 2 times 14 is 28. Okay, hinahinayon nato. Okay, 10 divided by 2 is 5. 2 times 14 is 28. 10 minus 1 is 9. Okay? So, again, if we continue, 9 times 5 is 45. Then, 28 plus 45 is 73. So 5 times 73 is 365. So kung makita niyo class, therefore the sum of the first 10 terms of the sequence 14, 19, 24 is 365. Let's see. Compare nato sa katong gimano-mano nato. Di ba 365 gyapon? Okay. So class mao na siya. So instead of mano-mano, you can use formula to solve for the arithmetic series. Okay? So, mas dali siya. Okay. Let's have this example. What is the sum of the arithmetic sequence negative 16, negative 20, negative 24, ... or the ellipsis negative 40 as the last term? So, what are the given? Okay, natay. First term is negative 16. Class, unsay mapansin niyo na siya ay ... meaning na siya arithmetic means naa sa tunga. Okay, so we do not know unsa na mga terms na naadi na. And we can get the common difference. Okay, so negative 20 minus negative 16. So negative 16 mahimong positive. So we'll have negative 4. So nanatay common difference, d is equal to negative 4. Then a sub n is equal to negative 40. So anong a sub n man? Wala lagi number ang n.
It's because we do not know class, ikapila nga term si negative 40. Nakabutang lang siya na naa siya sa last, pero remember na that meaning na apay mga number diha sa tunga. Tama? Then wala ta kabalo pila ka terms ang naa dinha kasi naka-dot. So meaning, we do not know kung ikapila nga term si negative 40. Compared sa mga previous naton na mga example, di na mention yun pila ka terms, di ba? Dili wala. Ningon na siya find the sum of the arithmetic sequence without telling us kung pila ka terms. So mo nang a sub n, but we know that the last term is negative 40. So n also is unknown. So we have to solve for s over n. So sa atong formula again, we evaluate, make it sure nga masolve nato ang s sub n kung naa tanan ang unknown. Okay? So, a sub 1. So, naa. So, makasubstitute ta since natin a sub 1. How about d? Makasubstitute gyapon tag d kung gamito natong second formula, di ba? How about a sub n? Pwede ta makasubstitute sa first formula. So, unsa na lay kulang sa first formula class para pwede na nato magamit? Kulang na lag n. Diri sa ubos kulang pod og n. The problem is n is unknown. Di ba? Mao nang problema nato, dili ta makasubstitute og n. So we have to find what is n. Okay? So class, I will bring you back sa previous nato na topic, the arithmetic sequence. Remember that one? Let's go back, okay? Oh, go back. Effect. Okay? Remember this one, arithmetic sequence. Natay formula nga a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 is equal to d. So, a sub n is the n term, meaning ikapila nga term. Di ba given ang a sub n nato dito sa atong problem? Then given pud ang first term, nya given pud ang d. So meaning unsa lang ang wala? N. So, magamit nato ni nga formula class to solve for n. Okay? So, balik ta. Okay? Balik ta sa atong problem. So, we use this formula to solve for n. So, mao nang giingon ako class, ayaw ninyo kalimti ang mga previous videos. Kung nakalimot mo anyway, pwede naman mabalik sa YouTube and tanaw ninyo usap. Substitute the given and solve for n. Mao na ni siya. Negative 40 is our a over n or a sub n. Negative 16 is the first term. N is, sama sa ingon, wala ta kabalo ikapila nga term si negative 40. Minus 1 times negative 4, which is negative 4 is our difference, the common difference. So transpose negative 16 and distribute negative 4. Okay? Para ma-simplify. So, again, gi-transpose nato si 16, mahimo na siyang positive. So, gi-distribute nato si negative 4. So, negative 4 times n. Okay? Kana, gi-transpose nato, nahimo ng positive. Okay, distribute negative 4 times n, that is negative 4, and negative 4 times negative 1, that is positive 4. Okay? So again, transpose 4 para si n, ang nahi n na lang ang nasa pikas. So that makes your equation negative 40 plus 16 minus 4 is equal to negative 4n. So i-add mo na ang negative 40 plus 16 minus 4, that makes negative 28 is equal to negative 4. Isolate n or solve for n, divide both sides by negative 4. So, yung nga na yung equation karon. So, negative 4 divided by negative 4. So, negative 28 divided by negative 4, that is positive 7. So, n now is equal to 7. So, nakasolve na tag n. So, meaning, sa kaninga series di ay, si 40 di ay class, negative 40, ika-7 term day na siya. Okay? So, nasolve na nato. So,
Nasolve na nato si n. Unsa nga formula atong gamiton? I suggest we use the formula sa first. Nga naman, mas gamay lang man siya. Pwede gud gyapon nato gamiton ang nasa ubos. Kay naman tay d, natay first term, naputay n, di ba? Kung ang first equation po, natay first term, natay last term, a sub n, naputay n. So, depende na sa inyo ha, class, kung unsa nga formula inyong gamiton. But you will come up with the same answer. Okay, for me, I will use this formula. Okay, so substitute the given. So, nakuha ninyo, pag substitute, 7 over 2 because 7 is 2, n is 7, brackets negative 16 as a sub 1 plus negative 40. So, makita ninyo, gilinginan si positive ang negative. Kung i-multiply na nimo, mo siyang negative. Okay? Para matanggal siya sa iyang parenthesis. So, negative 16 minus 40, that is negative 56. So, multiply 7 times negative 56, that is negative 392, and divide it by 2, so you will have the sum is negative 9196. Okay? So, yung ana lang siya, class. You just follow the sequence kung iunsa na to pag-solve. Okay? So, kung gusto niyo man since kuan naman ni class, 7 terms lang man, na kay D, pwede niyo i-check, no? Ipang-plus na ninyo until makuha ninyo ang arithmetic means, then, isolve ninyo ang iyang series. So, therefore, the sum of the arithmetic sequence is negative, therefore, the sum of the arithmetic sequence negative 16, negative 20, negative 24, negative 40 is negative 196. So again, thank you for watching, guys. Again, ginaot nga nakatabang ni nga video sa inyo. Okay, you know the drill. Kabalo na mo unsay dapat buhatan. Okay, thank you for watching. Again, this is El Maestro. Bye-bye.